Akugwata ugeni ukairi mwonanirio mathithio tukubona arua ni Maureen Kome tukianjiria nteto chietu munene wa Kiginanue Control of Budget Daktari Margaret Nyakango na achemanite na gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Speaker wa mbunge kaunti ya Meru Ayub Bundi na atongeria bangi kenda kuthiria nkutanio iria ikuonekaja kaunti ya Meru mono chiege kigina kia Ward Fund. Nyuma ya rwaria rwa Margaret na ataririte guti kigina takiu kirindene ya katiba ende Antonio akio gukethagirwa kuri na mirandi kamenyekanaga ta Ward Community Project iria gavana ari na uhuru wa gutara kithira ejane kanari. Boniface Mwongera netanambira kwithirwa akithuranira report yeje tuketha tukimigwata nyume kagitagate kuraja. Kirinteto ingi nandi musiasa JR Marete ure kinya waruja ira gitigia gutwika senator wa Meru kithurano ne kithiru amwe na njuri yawe ne bambiriritie kuthurania saini cia kubunja thirikari ya mbunge ya Meru bakiaria baugite bate kuona utethio kinya buri kukuma kiri utongere bwanandi na kwau nibo batere kubunjwa nonto kiragi kuoneka ni ndo akite na machiara kinya jariku nandi ne bambiriritie kuthurania irode bya ringi kura arabira bikwendeka ne gichunchigie 10 kuma kiri aringi kura bara pachiandikithitie mutugikare na chikinyaga mwaki kurukite nyuma ikundi kimwe kiria gitongeretwe ni JR Marete kurita mukana kiri MCs bambunge ya Meru na kiri gavana Kawira Mwangaza kethira bateo na ngwataniro bageta na mbere kujania saini kiri mwingi cia kuthangarania kaunti iji aringi kura bachokiende bene kairi aria barategete mushemano jurajurate kuthithika igoro gatigati ka MCs gavana abunge bambunge na kinya seneta mushemano jurajo tombere gukinyanira na nandi bakiaria memba ba ikundi iki ne bogite monkira thai boni banogini uratongiria bakugeranira oura kiuria thina na rede akagetha ungi bakiuga ngiraniro eji ne tumite baga mirandi ya witi na mbere maturene kuma batonyere obisine monkira na kaunti yetu ya Meru ikinyite kuremwa kwerewa imbithina nondu ndathikira utererwa gavana ali blame MCAs ndathikira MCAs bali blame gavana tweja yoyo kire muntu rawe thandi ni command nyawe ngo ali blame gavana gacha ira chie ndene Meru county icho chikubwethia blockage ya maendeleo yetu mashinani Meru batirona ansa ya thina bainio ya ndori kuendelea between the governor and the MCA nandi bakiuga kumane na wagubangwataniro gatigati gatongiria bau ni bairitite wikirirore biao na kinya kuthiurunka wandine mwanya ja kaunti ya Meru bakithomithagia mwingi ni mbie gwita na mbere wa mwana kuthurania saini bate jaringi kura ne katone kubatarite tumale lenge tuthurania signatures no to constitution yetu nayo ni gutu guide ura tubaterete kuthithia tutharie tubutengoge bara twathurire twandike bangi twitantu baba twikire bangi baberu bara bakomba kuthurame na maciara ja mega bonthe gavana na MCA bachoke muringi kura ndi muringi kura tone no akubwa tura tukenga twinge ura twachokia tuchokie batu turowe tutekira na nyoe mumeru itu kwera uma torone uende ngwira nene tu chala mutongoria ngwira nene kuthiata mutongoria wakikisha kuthithia kira wa muchalere na kumania na JR Marete na ugite nkome gatigati kao na nkome ya wedi ugani bwaga ni untu bakubathura na kuraga kubaritira ngugi kwithirwa twina thiri kinya tukijukia signature ugo keya kwithirwa nukwenda ugo saina wethirwa ti kwenda gutina thina utwoga ukinyiria gusaina uria tukugeria kuga gwo ni atiri batu tukuga sore itwabutarire lakini bwethira bute kwenda twitira ngugi sore ni nondu bwo butara bute kwenda atu buchokie nja nikenda bugita kana antu betu tukuga sore tukwina gintu tukwita County Government Act ya 2012 ukathoma article 123 ne kuga nkeja kwithirwa county ngitairwa ngugi iria itekungwiria iria etekuona na gichongweri uga iria etina in my best interest then unimbweri kuchwa uria mpomba ku petition president ndininga kana twe baba inge tukajwa signature 10% ya iria chiri registered county neu na ndini tukera president ugo bunja county ije bati tukatare bange nonto nandi kethantu batukugwatanira tutikumenyora tumba gutetheka kiripotera nteto cia Weru Juma ria kwarietwa ni Mutugi Kare.